it's another day, another time. It's the whole voice. And I'm just talking and getting a lot of Bombela, send that thing. Coming in and I'm a beautiful one. And then you wish what's the body, we have this what's the body, what's the it's a beautiful place that's in a corner. You can see what's baby with let's be like namuhla sitowenda i-media briefing launch kusile kwethu cultural celebration le-lethawakhona cultural events. alright usakhuluma njalo manje iqala njani le indaba yokufunda cultural event Kunula usobe cultural events ngathi i-organization bengiyisungulile ngabuka nje ngeminyaka lapha eMbombela akwenzeki ukuthi kube ne-celebration lekhona lakhona sitawubungata imvelaphi yethu ema-Nguni tribes. So ngibonile ukuthi kungcono ngiqale ngente i-event lonyaka into khona kwekuthi sihlangane sibunguze inyanga yemabhukeni which is Heritage Month. So ngabe seke sengibuka abantu besebenzisana nabo saba-approacha ukuthi mina nayo i-concept ngicela ningiside singayenza njani ukuthi kube yimpumelelo. So loko silapha-ke lamuhla sekukanjalo sitoyilontsha letabo inyanga sasonjalo ufaka something right siphila impela whereby sibantu labasha sibantu labasha but sibantu imvelaphi yethu isibaleke uma wena ucabanga ukuthi this thing initiative eqhubana yokhula sikanjani ngoba le-initiative le itawufundisa abantu abasha batawubuka bafike babone ukuthi indoda into kanjani esikole umnyaka sengasiswati batawubona ukuthi kugidwa kanjani ngesiswati imigidvo yesiswati babone ukuthi uma uvunule ngesiswati kuyingabisa kumele uvunule kanjani uma ngabe kumake luthango kumele uvunule kanjani uma ulijaha noma umbabe uvunula kanje lokunye lokutawendeka-ke kutoba khona esinye abaiswati nothumisa simelane kutabe bakhona abafundisa there will be given a chance to ask questions ngemvelaphi yabo ngiyabekisa nje kibo wena nje malefaka abantu wakamasilele wena nje ungambuka lethumuza kwekuthi bakamasilele abavela kanjani kwendekaphi utabe sewuyakhatha uyafundisa nje wenda kushumayelo yesintu ku-YouTube ne-page. kahle kahle noma ngebintu noma ngebantu labakhi imisinsi yomuntu uma njalo ezisibantu labasha la eSouth Africa njengoba wena ukuthi this initiative iqhamuka iqhamuka kagogo into wendeka la eSouth Africa sine sihlangahlangene la eSouth Africa sikhuluma silivenda sikhuluma Siswati sikhuluma Sizulu sikhuluma especially la eMbombela sikhuluma Sizulu sikhuluma Siswati sikhuluma Sitsonga on the modern language kubaluleke ngani ukuthi sisafise ngelimi lethu sificabe ngelimi lethu kubaluleke kakhulu mnake ngoba umuntu unemvelaphi kunetimphansi ufuna wadi ngaleti mphansi zakho ukuthi kuze lesihlahla lesi sikhule siqhamuka kanje sibe nalamadala lawa kanje aqhamuke kanje ngiko lokumcokwa kakhulu ngoba labantu labasha nje kakhulu seyabalahlekela ngemvelaphi yabo. Isikhathi lesiningi sekuba nemihlangano phansi kwekuthi ngesilungu kanti phela njengala Mbombela ngiyabekisa kunemaswati amaningi akhona nalalamanye ema-tribes
kepha lokuthi siqale ngalokuthi sendele Siswati sifuna ukuthi siqale la kula maswati nala manye ema-tribes sitawa-embrace sitawuqala nje mina nje kakhulu kade ngidawuqala ngento ema-research Tsonga, Pedi, maZulu, Xhosa people ngalenye ilanga kulomnye umnyaka nayichubeka le initiative engcenye sidaweni la sitawucelebrate emaXhosa noma celebrate siZulu noma celebrate Tsonga. Ibeke kahle ngoba phela vele sihlangahlangene nawungabuka kahle South Africa sathi ima-language la 11 but uma uhlala phansi wahamba uyabona ukuthi South Africa amaningi ama-language akhona. So preparing this event nisebenza nabo bani? It's just your organization only or bakhona labanye abantu enkunye nabo? Kule organization so far sisebenzisana nani ezilokuthi kwe-UFM, sina UPFM, sina St. Mike's International School. So far ngilabo lebathi hayi asana nini sisebenzisana ukuze umsebenzi ubaphumelela. Sesivala nje yini lofisa ukubona kwendeka after this event or yini bantu labangafisa bantu labatoyibona after this event? Lengikufisile ukuthi kwenteke ngifisela ukuthi ngiyabekisa insha ngoba insha ngumlibalo yaphambili ufuna ukuthi noma seyihambile le generation isizukulwane sethu sichubeke lesizukulwane lezivele ngathi sichubeke siwahloniphe emasiko sathi ukuthi kunana imvelaphi lefuna siyichubekise ifike nasesizukulwaneni lesawuqhamuka No, yebo ngiyamlalela umuntu sikhuluma naye sesithandi Dlamini lapho wakhuluma khona futhi asho uzicabha kangakanani ngesintu sakhe futhi indlela sakho kuyibona with-this organization ngiyendele not just uMaswati kuphela kubo bonke abantu labakhona e-South Africa. Anyway, so sihlangane futhi njengoba ngisonjalo ngithi another day, another time, another chapter until something I think about. Okay, can I take a picture with you? Just stop.